Kanti ezinye iy'ngenelo osukwini yizo lezi ey'veza ukuthi uhlalo welinye lamaqembu ezepolitiki i-Action SA KZN uzwakele Mncango ubese iphumela obala ecacisa ukuthi-ke bona basazoqhubeka banikele ukudla ezikoleni abanandaba ukuthi uMnyango Wezemfundo uthini. Lokhu kulandela emveni kokuba iqembu le-Action SA lingenelele esimeni esibhekene nesinye sey'kole sokungabi nakho ukudla and uMnyango Wezemfundo ungasho lutho, kanti babese betholana phezulu ngesikhathi uMnyango Wezemfundo uphoqelela isikole ukuthi singabavumeli bangene ngaphakathi uma ngabe beletha ukudla, kanti uhlalo bese bonga ukuthi abazali bakule ndawo babavumele ukuthi bagcine bekwazile ukungena ngaphakathi and bathi basazoqhubeka balethule usizo. Umbuko lesilethu uhle TV nathi vele sicaphunele onesikhundleni zokuxhumana, ungakhohlwa ukucofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Kanti ungasibhalela nawe kuma-comment sixoxe sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba lwe-Action SA kanye nomnyango wezemfundo. Kuze kugcine kusafarisha abantwana bethu ngodaba oseluphakathi kwababili and abafundi abangangene kulo. Ngisho kuyamangaza ukuthi namanje uhulumeni wa-education kakhulukazi department ifuna ukuvimba ukuthi sisize abantu bakithi. Thina ngesihlale siye kusiza abantu bakithi behluphekile. Safika lapha emzimkhulu eDumakude secondary last week, safica ukuthi izingane azidli, ayina nutrition, i-department ayinikeza ukudla. Ngesithuleke as-Action SA isithe namhlanje sibuye siningane ukudla khona izokwazi ukudla ngebhadi angazi ukuthi bacabanga kanjani kwa-department, batshela isikole ukuthi sivale igate singangeni singaniki ingane ukudla. Uyayibuza ukuthi abahola abanjani laba, iy'ngane zabo ziseyikoleni, iy'ngane zabo iphethe amalantshi ey'koleni, kodwa uma i-Action SA iza nosizo kuthiwa singangeni esikoleni. Kodwa-ke siyabonga ukuthi abazali balapha eDumakude balimele iqiniso, balivula igate, sangena sashiya ukudla ukuthi ingane ikwazi ukudla. Sisho ukudla enough ukuthi ingane ikwazi ukudla kuze kuphele noma inyanga, ngoba umnyango uyekile ingane. Umbuzo khona ukuthi ngiyafisa u-MEC awuchaze lento leyo ukuthi uma beje ngomnyango akuvinjwe ukudla okuzonikwa izingane ezihluphekile bona bengayiniki ukudla, yini kufanele ingane ilambe? Yini inzondo engaka ey'nganeni zabantu abahlwempu ukuthi umnyango wezemfundo isihluko esingaka ukuthi ingane ayinganiki ukudla zizonikwa usizo?